hak sengi sedang jong kecing ki ke VVP kabaladan kecing syak ketak keti UMLA ke maulai ubak Bryce Starwell mar banyang bat kecing penenkam ke police department iki pulit ka adur khmat kum kita kirius neu bat ki bakhlam ladan ikan nameplate neka kerteng ke balabu hak uniform hak por bagi dan duty ubak arden hak kecing syak khat yakran bat ke minister ke Dr. Amperin Lingdo ulap pensngau hal kecing dan kita ki pulit ki baka adur khmat bat kecing bom dan ki pulit ya kan nameplate Ulong radadai kamas kepadeng menyadai pum ne kamas COVID kam lele. Nalor kata ulapan pau hakmat ke minister ya kejing keta keti ki pulit yau MLA hak seni sedang yaki. Uba aden ulong ke VVP kam don keta kejing persya ya kata police department Henry kide basngeu thu bayaki lajit ki pau hajar ngot ki pajba. Ulaban rap bahabami madan menyeki nagam takahok om kita kinong penkelumar senang. Ila raru ya kini kemat ya ke jingpenen kam jong ke police department ya kini ki pulit top kemat ki bamban tangka kerteng nim plit ladai kamas kubit tingin ya syak mereka kadai ka balasyu top lup baik banum i ben itang gadur kemat kata kadai kawai ke bangilai keren mana Bat ngila krenru ya kajing takti jong ki pulit ya ki MLA haga singi ke bandingkong. Bat ya kini nginum pat sange asyikwa angni bani thu epi baga assembly kadan ya ka privilege committee. Kadan ya ka privilege committee kabana kaliang ki MLA ko jingi ken seshimti ya ka benta ka bagi de banshim. Ngimban ye persya ki ndegi de ban snuthu bangikum ki nangelam ki ba upat ba ulejit. Lajit ini di kipau hajar kipat ba bangin ra ya ka jinge ka jo pat ba ha assembly amne manailat you know na ban chupeng tong kala ya kata namar kata kada ngila ra ya ka ni kamat na ka smoke ya mane bat nagaliang jong ka law minister kala kren yaw ofsa kamat jingi bakin sim serious note ya ka ni ka bangila ra bat ngendang rap yang ru aga jinglang kabangini kendo bau chief minister ngim persya iki police we are not against police personnel tenrei police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people especially when we fight in a democratic manner. We are not rioters. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is the district administration who violated the law. The district administration, Schwab can impose section 144. Kada iban da snow to shine. Baga jingkmu ko jingi kalang kabasniu bat ban penmi jingklumar. Kilai, hagi banai kebeladap. Digi pajar ki pajba ngila ban sinshar. Paling yang melawan sinshar, ia kipat bak kibawan ban ai ke jingkershan, ia ke jeki ke jai jai ke jingi. Kini kini tak ke jing persang, ban kanglat ke Supreme Court, ha ke senam kat kendai spa andru penyau. Kalau ai ia kau ikut ruling, hai ke bedai bak jing penteri kam ia ke section 144 CRPC. Kalau Crenshaw, that this section cannot be invoked as a tool to prevent legitimate expression of opinion and grievances. Ni wana ni ban panpawi ki snow kya ke jingi ya ke jingweng jong the sarkar ye kini ki officer ni khamara ni kham ga nongrim ma ka takada ko ki pajba ngiran ka ban snow tho ye tho lam mi ki tu wei baga ai ke ban ngile kalong ban penbek ye ki jing le bakla jong the sarkar